West Kar Benglong men meji along song inko rapli sose asong keseng electoral selam letik kacesong ji apan lamthe keceparai. Ahin kaprek ketek asami kep asar lang mesen pen kiun Gorkha tet athan bang atum Basanti Devi apan karcho. NH36 kaceleng atuwar pi man japen dilai adak tuwar kehno par pig ajok kaceleng apan thidung katora. Kardom ada bertang pen di berta than bang thare harmony be nun bertang ton pen arjik tha. West Kar Benglong men meji along aru krisir kep arni song ko rapli sose asong aru sengsi arpu chepek pon posini lidum pherang ke kat news along berta nang pale. West Kar Benglong men meji hawar along song ko rapli sose asong ake mangalam kapache thangji apan pura aru trainer kep arni ajit timung apan maipu khonsing rong pi apan dun maipu Wilson ingjai apan chunbang arpu peksi isi aro amai sengpon aru keseng amai long West Kar Benglong klembang photum lake jirsong timung longbir teron Provenson Bay Rugasen Bay lapen anparta klembang photum chitongdun Kar Benglong Autonomous Council pen electoral roll kasala prekpritik song ko rapia song pen kache song ington te puta aru keseng amai long lamthe cherai pon Gorkha tet thanbang atum chingrum si non hedjong kep asar lang kiuna sami Basanti TV apan karchodam Basanti lake ahin kaprek ketek mate okpran ke me parpe asami pusi niritum apherang ke berani hi lada katni sanong birta nang pale ang thik pen kacharli ningding ningjon ningdu ke boy okpran ke me bikok West Kar Benglong tumpreng hatimara ahin kaprek ketek asami Basanti TV tumpreng higher secondary school pen kep asar lang tok dunsi un e polam awe pusi ang thek paklang Gorkha tet athanbang atum sadlang ki una birta longsi Basanti ahem paledam Disaru moi hendu জীবনের কেতিয়াও hendu har মানিব নাপায় আৰু জীবনত এবাৰ বেয়া হলেও আকৌ এবাৰ ভাল হ'ব আৰু পাঁচটা চিটা হলে পিছত মিঠা হ'ব কষ্ট কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিব লাগে একটা নেজানিলে মইতো নেজানো কি হ'ব লোকেতো আৰু ক'ব নোৱাৰে মই তাৰ পৰা আৰু বেছি পাৰিম কিয় নোৱাৰিম আৰু এনেকা ভাবিব লাগে মই এনেকাই ভাবিছোঁ যেতিয়া মই স্কুল যাওঁ মোৰ আঁঠুকেইটা চব ভাল Kiduki boy lapen bangapun kali sita ningding ningjon kecepat dukpen kep atsar lang kecepu undun ajok tet athan bang atum Basanti aphan gamusa kitab atilu lapen tangka suri kresi atangka kera pajir lapen hirjume anpa kurwangthu pajir tekang Difu Sangeet Bhawan lapen Ramdhinu Sangeet Academy pen Difu Club along panini apharman lun kilun kacepate padopusi nilitum apherangke lada karnius along berta nangpale Owe kimi angbong lun kilun kacepe hongji aphan pora Difu Sangeet Bhawan lapen Sangeet Academy pen auru trainer kep lapen krisir kep arni Difu Club along lun kilun kacepate padosi klimsu moraphan isi warsai pajirpon Difu rong supi angkang pinana klimsu moratum lasu kacepate along amen che thapdunsi lun kilun cepate dun non malang sopan bertamu tanpa niksina Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputat bertalo wang thulu. Nomati constituency ke palu parakwa along non hejong rangali bihu aphan. Chipadi si lunkan arong padu. Pusi kadir salang berta nang pale. Nomati constituency ke palu parakwa along non hejong phokebra hini angding bohak bidai. Utsob lunkan arong aje angbong. Padosi pajut pontango bohak bihu mate rangali bihu katalan ke pajut amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Longhang Deputy Chairman Rites Inghi Binaan EM Lapen MEC Atum Chetongdu Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajirika Lapen Dongkamukam Town Committee Amaipu Salong Kibe Alang Litumta Chetongdu NH36 Kacheleng Atuwarpi Manja Pendilai Adak Akre Towar Kahno Parpik Ajok Aru ni Paikren Cap Arni Lethotta Kacheleng Atuwarpi Angbong Alang Ihum LP truck kaching thang tan ajok ongdung akari motor kacheleng long le aphan kisung chechak nang rentilo NH36 kacheleng atowar pi rong pimplam along kidam tang aru ne phai crate roxy arni sitame 11 miles 14 miles lapen 16 miles adim hai hu yalong motor ching thang lo labang so atowar pen rat tup kacheleng aphan su pi khangjang lo kacheleng atowar khai lo apu thak apho dirta alu lapen news channel along sitame paklang kon dom lo sitame sarkar atum Rat kacheleng kisun kepo arongsi nanglang dunrong pusi ongdung kacheleng kisum kececak nang aral tumpet ning jerenti bangso towar kaselam a contract kilong abang photum election aprang masapso nang klempen ingtong kok amat pini arni anta kaselam thuji aphan aharti harcha anta theklong tuthe pota towar pi adungarai kidorat tumpet ning jerenti Ada berita bang lapan sikang ton ponikla domi thangme kurwang tu